Sibanda yesana kuhlelo ngisakhumbula namhlanje ke lamaqula lami likhona apha ke uPatrick Lobano obvious yeke obvious besenkayi elabanye bakobhoqo bafike benza izimanga lenkayi khanya ke sebevele befuna ukuhlala khona bakho njengama miss afundisa enkayi primary school bathi bazabonana uhlelo ngisakhumbula phethe evela kuJabu Thembo unjani Jabu umqalisi ziba uhlelo ngisakhumbula uJabu Thembo ukuthi kwakumnyaka ka 1999 ngisazi mina vele ngangamazi babami ngakhuliswa ke kumama ithe ngile 12 years khona phana ke umama evela kukha amanzi ekhaya lapho evela khona edimamiwa elogwelo umama ke wachaya ke engani inyoka wawela phansi wadojwa ke edaca baqalisa ke bazi imithi bathi bamcaba umama kwehlula thola esibhedlela lapha afika afa khona kodwa ke ulunywe inyoka ke eBlack Mamba akula umuntu oyibona le Black Mamba kuze namhla umama wamzuba kwangabonakali ngoba kuthiwa ke ube emnyama kakhulu njalo ke wayenuka makothi umama ukuthi wayevele khona ebhokisini mbekakho bangikwazi into engikhathazela kathesi ngizwa ubuhlungu ngoba ngangimthanda kakhulu ke umama wami ke uMadube ngiyamkhumbula ngilala ngokuthola intombi yakoDube indlela inzima kimi konke uhamba kubi akungihambele kahle sengizamile mama wami kanti kumele ngenzeni yimi ke odobileyo kakhulu ke uyabhala ke eJakalidala Jabu Thembo nento emehlekelayo welo mama kodwa kuchale ke uthethe ingoma zaKelly Khumalo ebikuchale le lethe sobabili ngithemba bana ke uzayithanda Let's
njalo ke Jabu Themba umama ubulawa inyoka sephambili sokujabu sekusamo mpo Samu unjani Samu la sambhalile uthi ke kuwe ke Mhleli akusomhleli mina ngizotshisa ngizomhleli ngiyakubingelela ke namhlanje sihlala ke kuhlelo ke ngisakhumbula mina ngicela ukutshela ngosona ngafanga ukukhohlwa akada ke ibhasi yakwasihubeke lilanga ngahlanga lobhuthe ebhasini waphosela ke amazwi amabili amathathu engikhombisa ngaqhaza ke ingane ngumthandi lobhuthe ngagcina sengizafika ke ekhaya se 10 km ngagcina lami sengiwela lobhuthe wangitshela ukubana ke yena ufisa ungithatha vele kafuna ukubuyela emuva sakhuluma ke ngase ngicela nami ukuthatheka sayehlela kwezinye ke indawo lapha efika khona ekucineni ibhasi abephela khona esitolo safika sahlala khona phana ke umthwalo ebhasi wathi cela niphume ebhasini yami ngoba sesifuna ukuvala sikhisi nakalapha kanti liyangaphi lekhaya lobhuti wakhanyisa sabuya ngakibo athi ngibo zoyise ngekavumi ngalesikhathi ke mina bengila 20 yena mshoyela ama 25 sabhula bhoda khona phana ke emakhaya sasangena kulinxiwa kwenye indlu lapha esafika khona ke sahlala ngoba ngasokungabo 3 ekuseni wazama umbamba ngangaselela ndoda ngala kodwa ngabo 4 ekuseni esihleme esemelele ibhasi wangibamba wangilala lobhodi wafika wamphelezela ebhasini ngagada ngayehlela ke ngikhase ngibuyela lapho sivela khona siwele edrobheni yena ngamtshela lapho ke ayikhona ngihlalile ke isikhathi ngemva kwe2 months ngathola ukubona ngisengumuntu ohlala ke ehlanza senza ngade ngase ngisithwele anti bambuza mithombani ngabatshela ukuthi umuntu othiwa uGilbert esikhathi ibhathe yakwasihube ngaleso sikhathi ke emsakazi bekungena ngathola ifoni there was no contact, there was nothing ngasola ukuthi ngenzeni ngabatshela ukuthi uthe uhlala ke koncube njalo kulala contact yakhe wayenike address ukuthi ngibhalele ngami samdinganga umuntu ongazi ngabeletha angambonanga lathi ngazala umntwana ngingamazi ukuthi uyise umntwana ngibani nge1 day kuphela umntwana msekhulile selijaga lidala yasebenzela ubaba umntwana wanyamalala ngawungakuthola umuntu oGilbert Ncube owayesithi ke vela le ngosilobela ongisize ke umsakazi yemusamo mpofu awusemncane ngikuthethisa ela ngitshela ingoma ke yena liyana udumazile Peacock Dumazile Yeah.
tikili bokwe wandicela kumama wandiqawula ngeseme lebhala umhlaba engathi andingowakhe kanti ndingowakhe Tumazile indongela kuphiko tumazile lesitshela ke uSamu Mpofu osibhaleleyo ubuhlungu lomntana osekhulile oselija kakudala kodwa isekakwazi mhlawumbe hlangana kahle bomama lingabe likhaya lininga licele ngasakwazi umntana uzala mbani kunzima lento kodwa la nguSolomon omncane wawuseselitshitshi itshitshi siwabona amatshitshi amaningi bahawukela abafana babona amatshitshi amaningi asebekayo bangaze bawabona amatshitshi ebekhona amanye avele emzasi amanye ngalapha kodwa kulamanye babambile ukuthi hayi lina soyo matshitshi ligqokile amatshitshi basoft bazonda bafa emphethe manje Mavela Sizulu ke ngikhuluma ngesikhathi kwaba buhlungu kakhulu ke ekhaya umnyaka ka1984 bengisekhaya ke ngithi ndana kithi kuthiwa kuse egogwethelwa ko Chief Chiweya lapha ngihlala khona wafika ke labo maberate amasotsha echayisibomvu bafika ke bechaya abantu bethatha labantu labo bafike ke lami bangishaya bangichaya kakhulu bangibopha ngewaya bangidinda kuthe kunjalo bengidinda omnye wanyathela ikhanda babamba ke unkosikazi wami bambhinya benyathele ke intamo bamtshintshanisana ngazi bakwangaki ngoba ngangivuza igazi yonke indawo ekhala embiza ukuthi ke sika Molten ngilamulela mngami nganyathelwa ke khona phana bangibophe izandla bangichaya ungasengichaya isithini sombhobho ukuthi bana ngasala ngaphapha ngemva kwe2 hours abantu enthela amanzi kuthiwa bangichiya bebecala bangibulele ekusila kwami laphana ke abanye bonke omakhelwane sekathulani umdalo ndazi ogwemende bonke bahamba baloba up to today ngakhula ke mfana wami ngilapha ekhaya ngilomntana yedwa ke umama wahlala ke khonapho ke nilaye sazama ukuthi kukhulunyiswane la abadala khoma la ukuthi sizama ukuthi sixole la nanti zami ibuhlungu ngahlala ke ngigula nginjalo enesa mama lo ngithe ngisekhonapho ke wabe siyagcina thatha ke impilo yakwazi bulala ngalo zake unkosikazi wami ke chisa ke unkosikazi wami uTangisihle wazibulala ngendaba kokubhinywa ke ngabantwana ama-red barret ngakhula ngazathatha omunye umfazi omanje ke ngile 72 years ngilapha ke eSouth Africa lokho ngabuyayo ngo90 ngahlala selabazulu chisa yimo Mavela Sizulu indaba emhlungu leZulu indaba ke dabulisa ihliziyo esafuna ukukhuluma ngayo lathi amalumethu baloba kanjalo sikwalodinga sasibancane lesi sikhathi
sikwazi mntakababa ukuthi ke kwenziweni. Ngicela ke ingoma ezinye ngijabulisa kakhulu ke uyibonayo khonapho wasiqamba ingoma enenene ya Yvonne Chaka Chaka Umqombothi yayimbusisa iyo leyo Machaka Yvonne Chaka Chaka ke uyivone Chaka Chaka ingoma sethi ke Umqombothi weMandlamini uMqombothi besitshele Marvelous Zulu mave baba Marvelous Zulu indaba zabuhlungu kakhulu ke ngisila lapha ke kusandisiwe inyamazana sandise inyamazana siza mina ngajabula kakhulu after ngenza iapplication yami ukuthi ngingene ke kwenye ke
i-sponsorship ngandithola i-scholarship sabuya kuhle ngafila amafomu ngilami aba umuntu-ke okhethiweyo selungiselwa siye Rhodes University eSouth Africa ngesikhathi sika-2016 vela-ke khona komongameli ngajabula-ke ukuthi sengiyafunda konke kuhle ngenza le phathi yokuvalelisa ukuthi kwenzakalani kangikwazi ngelanga sezivuka sihamba-ke silapho esasiyahlangana la khona sasiyafla out ngafika kule jeza wathiwa kula bizo lami ngamangala-ke ukuthi ngilazi ngaproducer incwadi ye-invite yonke into babe nje ukuthi ibizo lami kalikho lapha ngakhala inyembezi ngicane maybe i-prank badlala ngami ba-check-a-ke kwazi ukuthi omunye umuntu wabona ukuthi hayi ibizo licitshiwe sokusele 4 days kwafakwa omunye umntwana lo nkazana afakiweyo-ke ibizo lakhe walibhala ngumthanyalazo abanibani ngweze efakiwe ebizweni lami ngakhala-ke chisa ngendlela engampase ngayo ngahawula ukuthi ngenzeni ngazama ukubuza yonke indawo ngibhalele kungela muntu omphendulayo ngabuyela-ke umamami khona wayesanda ukufa umamami wathi kuthi ukwalile mntanami ngiyacela ukuthi-ke uqalise kutsha focus kutsha ngahlala-ke laphana ngasafundi ngaqalisa ukuncedisa umama sengithunga ngisebenza uNkulunkulu wenza izimanga omunye-ke ubaba weze isitori sami wabesiyangibhadala e-University of Pretoria lapho ngifunde khona senze ngaqeda le course yami I'm now a graduate ngiyasebenza eSouth Africa wena ntamba-ke Rhodes University ukhanya kwaba nama-problems athize namhlanje ngiyajabula ngiyasenza eGoli Chiefs emsangisiwe Nyamazana ngicela umbongele kubaba umnetwa uDlomo wangincedisayo ukumfundisa ngiyasebenzela kahle ezinye izinto zenzala for a reason wanginceda ukuthi angamanga khona ngibone ngani I'm in a better position ngoba khathesi angibanjwa ngumuntu ngisenzela kuhle angilasikwelete angifosi uzosebenza eZimbabwe njengabanye I'm happy where I am now. Thank you for the program. Please pass by our university when you come this side. Lokho kasebenzela university le uzobona nasebenzela le company, just get in touch with me. Wow. Cela-ke ingoma kaJoma Fela uSidumo ethi Thoko awujola nobani.
Ngoma phela kuJoma phela sikhulu sinayo sidumo ekethi Thoko uJola nobani. Excuse me, Jola no Clever. Sichaleke umdlalo totha ngusandi siwe Nyamazana. Siyabonga kakhulu uthi ke Thoko uJola nobani. Suka kusandi siya kusizwe. Usizwe baba Sizwe Sibanda, unjani Sizwe Sibanda? Imphethe ke yakho kathesi. Usizwe Sibanda uthi mina ngisuka ke eDandanda. Lapha ke ngihleli ke eGoli. Yenzakala ke inkeme yendaba ke Chisa ehlala ngamakhodwa ngelitswana lapha eMzantsi Afrika. Sahlanyisana kakhulu elitswana manje umfazi kwale eDandanda ekhaya. Lo mntwana ke ngendlela vele emphethe ngayo ngahlanga ngayo. Amthanda lo mntwana wasecina ubuya ke umna wakhe la ezovakatsha kwenzela umna wakhe lapha njengendoda lami imizwa yangikhathaza ngacina lami sengilele lo mna wakhe njalo dadwabo wakuzwa lo wakuzwa udadwabo wakuzwa kuthiwa nkiya wakuzwa ukuthi kwenzakaleni umsindo waba lapho ke wabe se-influencer kumna wakhe ukuthi atshela abantu ukuthi ke ngimbambeni ayingamangala ngaphelelwa abantu babuyizwa khamizi asokutshala lapha bangichaya abantu abanye mfaka ithaya ngibulawe ngami ngisazinye zangalutho ngahawula mina umuntu wosibanda ngazama ukuthi ngizama ukukhuluma ebantwini bandlimaza mhlawumbe kwabe amapholisa bengambulalanga ngihambe esibhedlela ngajensi lama messages abo WhatsApp ukuthi vele into lena ngayenzanga ngacina ngiyekeliwe ngingabotshwanga unkosikazi wami ke ngifuna ubuyela ekhaya ke lo mntwana wathi ufuna ukwala lezi zinto nenza ke iqhinga lokuthi ke vele into zami ngeke zilobe lazo ngalo ngisake yabafana embaziyo bamba bachisa ke indluyana kwaphela wathi do okwamanje ngibhala ngise Eastern Cape nesabalo ungena kuJozi le amfunda ungena yimi lapho Sizwe Sibanda ngathi ngcono chize yonke impahla sonke siphuma singelala lutho indlu asirenta lana yasala nje lokepes akula nto ayithulayo ngoba le mota yacha toko kiya utsho njalo Sizwe Sibanda ya ufuna ke ingoma eyakudala nasi ingoma yakho spondiyo ajika mafike zona
naso ingoma vela kumafikizolo umajika siyitshale ke mlalelo kuthiwa ke usize isibanda. Siyabonga ke usize emtaweni, sisuke ke usize siyangena ku-Ellen Mlotshwa. Ellen Mlotshwa uthi ngiyakubingelela ke Chisa, ngafike eLondon sike Zimbabwe ngomnyaka 2001. Ngafika ke lapho kwakuhle ke eLondon sesengumntwananyana, kodwa ngalo mntwana oyedwa ngendile njalo. Ngathunyelwa ngobudadewethu eseNgland wathi ke ngibuye ngathi indoda ke ihlala ke koBulawayo isizakala lapho uzosebenza. Ngasebenza kwesikhathi kwazathi ngo-2003 ngoba ngilokhu ngena amaphepha right. Le ndoda yami ngeke ibuye lapha, ngagcina ke abangani bengijova singene emabhawa lathi ke sikholisa impilo. Ngagcina ngikhomba ke linye iNigeria lali ngenza isicapha salo. Le Nigeria ke lali ngena sijiva yonke indawo. Ngiyakhumbula ngubona ke la umsakazo emashowini eStratford, eRex. Uyazi iRex, that is my venue. Kwakunyola phana. So iNigeria lalo bukhwele obukhulu. Lengcindezela ngahlala eNigeria 2003, 4, 5, 6, 7. Kungela nto engayenza. Ngabona isikhathi vele ukuthi ke siyangishiya, kodwa la ngapha ngikhuluma nomkami ekhaya nomntwana. Kungela nto engayenza ke Chisa leli Nigeria kwagcina ke kubuye umfazi wodwa ngumfazi walo eNigeria bafuna ukungenza into embi. Bangitshela ukuthi ngithenala ekutshela leli Nigeria nalinilandela langitshela la ngitshela ukuthi Ellen awuyindawo wena, ngoba ngangithi vele sesisukile nezo sengumuntu ongani uyagula ukhala nindlalisa ngezinye izinto. Ngokuya isikhathi ngicina sengibona ensithi amzophuma into engazimpethu, amadokotela achecka benza ama-blood test bathola ungela lutho. Into le yangihlukumeza, ngabazame ukuthi ngelatshwe ngike ngiye ekhaya esibhedlela athi babone lutho. Ngamdinga u-adikali wathi yena ke kakwazi. Ngamncenga abanye bantu encenga ngusomfazi wakhe. Ngigulile kwesikhathi kwaze 2012 sengelamaphepha manje ubuya ke eAfrica. Ngagcina ngikhofesa ke umkami kodwa wahloka ngala sengalatshwa sengelight kathesi, kodwa uba ngumami ngayisho phela ngoba lapho kukhona kwagcina nganto beyi-cancer. Ngagcina sengifakwa ama-tube okuchamisa. Angiseyo mama, ngumama ngebizo yimi ke u-Ellen. Ungethu ngebizo lami, ibizo lami lele nilami ibizo kodwa kulabantu abaningi abaziyo. Ellen Mlotshwa ingoma ngangigide ke lo-adikale sisagide Club Africa lapho esahlala khona. Nasi ingoma ke Magic System, ingoma zeligawu. Je vais partir le couper oh. On dit premier gaou n'est pas gaou oh. C'est deuxième gaou qui est nyata oh. On dit premier gaou n'est pas gaou oh. C'est deuxième gaou qui est nyata oh. Dimanche matin et coco on frappe à ma porte. Surprise, oh, c'est la go en touche, je vois oh. Assemblage, j'ai dit oh, y'a longtemps, c'est plus revu oh. Elle veut me mentir oh, elle dit chérie, j'avais voyagé oh. Je suis de retour oh, je t'appartiens oh. Prends-moi cadeau oh, fais ce que tu veux oh. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou oh. Deuxième gaou qui est gâta
deuxième Kaou qui est Nyatao. Je dis chérie Coco, c'est poulet tu veux manger oh. Poulet est trop petit oh, ça fait pas de la sasier oh. C'est caïman fraisé oh, je vais te donner oh. Les genoux d'éléphant oh, tu vas manger oh. Nangere nangere wa, nangere nangere wa. Elle est fâchée, elle dit elle s'en va à la maison. C'est pas la maison, communication va me tuer. Oh. Je lui ai demandé pardon et elle a accepté. Oh. À un moment donné, elle a tout gâté. Oh. Elle est quittée dans poulet, s'en va dans le loco. Ici c'est à loco, c'est pas compliqué. Oh. C'est plantation de bananes. Oh. Tu vas crier. Oh. Au lieu de fourchettes, oh, ça fait pas bien piquer, oh. C'est avec râteau, tu vas manger, oh. Nangere nangere wa, nangere nangere wa, nangere nangere wa, nangere nangere wa. Mais on dit premier Kaou n'est pas Kaou, oh. C'est deuxième Kaou qui est Nyatao. Arca Kaou, oh. Blé Kaou, oh. Sorokyo Kaou, oh. Sabindo So Kaou, oh. Angelo Kaou, oh. Kokorino Kaou, oh. Eda Nyatao. Tiefi Nyatao. Kade Nyatao. Kade Kuma Nyatao. Eda Nyatao. Kade Michel Kaou, oh. Emile Kaou, oh. Kokuma Kaou. Sichaleke Elanim lo chwa lapha ingoma ka Thokoza Mali ngongo lakhe. Yes, suke lapha ngongo lana siyebalela ke ivela ke kusabelo Mkhitika. Sabelo Mkhitika nje ngibingelela la ungenele kuhlelo kunjani baba. Umkhitika ngobhoqo. Silaye lathi ubhoqo lapha ke. Ubhoqo ke lokho ubhoqo ivela le mashonaleni. Siyambonga ubhoqo Sabela Mkhitika la. Kunjani abokhona ke Thebe. Wena uthi ke mina ngizalwa eZimbabwe. Endaweni okuthiwa kuse Mawabeni. Lapha esikhule khona abakithi badabuka le ubolwa gwele Midlands. Mina ke mfowethu ngibhala lapha ngendlela ke enhlunyezwe ngayo umuntu wesimame. Umama lo ke sibonane ngomnyaka ka 2008 sahlala sonke lapha eSouth Africa wesikhathi. Ngachata laye ngenza yonke into ayifunayo. Umama lo uthi wahamba emachechi akhe lapha amtshela ukuthi kanike izinto abamfakela zona. Wamfakela ngale nsitha yakhe enye wangidlisa. Ngangabona lutho ke umama lo ebuya ke ekhaya. Lo mfundisi mayingena egumeni ke ngimesaba lo baba nxa ngimbona ngichala uvalo. Manje uthi ke kuyini ngathi hayi ngumuntu kaNkuluNkulu mhlawumbe amapower englosi lo nkulunkulu yenza ukuthi ke angeleke njengomuntu. So kwahlala kunjalo kwesikhathi ke umama nkosikazi angitshela ukuthi mina ngilale sithi ngibonga. Nami ngivuma athena kumele babethandaza balokuvuka ngo-12 midnight i-prayer club yawo. Njalo ke ubaba lo wayekhona. Angazi kuyini okwathi sidlwe kimi ngemva kwesikhathi 2 years. Ngabona into le man hayi asiyonto right. Ngathola ukuthi hayi akulanto nje ukuthi ama-prayer warriors, prayer clubs ngo-12 to 1. Labantu bayadlana balala bonke. So ke ngathi baba njalo kwasesenza ke umsindo. Umsindo lwana ke ukwazi ubaba lwana ngimkhipha amathuba phandle. Wagula wasile wabona kodwa wagcina esefike efela eZimbabwe. Ngabotshwa ngayekela ngabhadala ke imali. Mzadla ngathi sengibhlungu ngindlela engaphila nga 2008 kuze befika 2022. Impilo yami ke yayigehena. Lo mama uyangincenga ufuna sibelelane sehlukene lapha ke eGoli. Nanti ibizo lakho umtshela ukuthi uyisibebe. Ha. Phela ke enye ingoma. Ya, omama laba. Enye ingoma ngihlala ngikhuluma ngayo igender le abafana sisi. Nasi ingoma Entembo zayithanda ethi Nomvula iyo icele phela leyo Nomvula.
ngeba siyathandana yaluba sithandane silale madunge ndibanjwa nguwe yaluba sithandane silale madunge nguwe lo yaluba sithandane silale madunge denziwa nguwe yaluba sithandane silale madunge bazali babo ndibizelene nomvula wa thethani naye ithaniyimile ndawena bazali babo ndibizelene sithandwa sakho ithani kuso ithaniyimile ndawena sithandwa sakho Salaisha mote masimini Salaisha Ogondilindile Salaishi mote masimini Salaisha Sithandwa sakho Salaishi mote masimini Salaisha Akavelu nomvula wami Salaishi mote masimini Salaisha Ndibanga thumela badlula ngendli awuphenduli nomvula wa Ndibanga thumela abahlobo bakho awuphenduli nomvula wa Ndibanga thumela badlula ngendli awubuyi nomvula wa Ndibanga thumela abahlobo bakho awuphenduli nomvula wa bazali ba ndibizelene nomvula wa thethani naye ithaniyimile ndawena bazali ba ndibizelene sithandwa sakho Tethani naye ithaniyimile ndawena sithandwa sakho Salaisha mote masimini Salaisha Ogondilindile Salaisha mote masimini Salaisha sithandwa sakho Salaisha mote masimini Salaisha Akavelu nomvula wa Salaisha mote masimini Salaisha Sithandwa sakho Salaisha mote masimini Salaisha Ogondilindile Salaisha mote masimini Salaisha Naso ingoma ke mnandi ingoma unomvula ke bafana ke laba bathi basebona ingoma kudala ngithele ke ufortunate Gwemende unjani Fortunate Gwemende ngomcini esicino setamhlanje entembo to right lapho khona ufortunate Gwemende uthi ke mina ngiyakubingelela uhlelo kwesikhathi angiluzwa isikhathi lapho umuntu ngaphuma hamba njani manje sebesingena malolo ukhipha Fortunate Gwemende uthi bengiseGobalani la engigule khona ngomnyaka ka 2017 mhla usezwa ke ikhubo ngagijima noma ngafika etown lapha nasagijimela City Hall celebrate ukuthi umgabe wayesegijiwe lapho ke ngithole khona ngicina ngikhomba ke isotsha la reporter lapha ke town ngakhomba sanikana lathi yabuyela ke Embizo Barracks ngakaza ukuthi nana le sotsha liyandithembisa izwe lomhlaba
konke ku-right. Kwenye ilanga-ke ngase ngibuya ukuthi-ke siye town mhlawumbe nomsotsha wami wayengisa ukuya kudla-ke koNando's e-town. Sadla kwathenga ukudla-ke eNando's, ngikadli bengasisevi, kwangena omunye umama omubi ongaza kuwubona. Lo mama-ke wafika wangeqela wathi vele ngothandana wena-ke lo Don. Sawesana siwela phansi, umama lo wangidinda, abantu bonke bagijima ama-security akhona babamba lo mama. Angizake ngiyange-ke ndiyana ipicture yami yangena ku-social media, ndindwa ngumama lwana endida leli sotsha lapho malabaleka nenza ubuhlungu. Ngaze ngimfonela wahle wangikhatha, akasabonani lami. Ngithe ngokuya kwesikhathi sengihamba kuma-test ngatholakala ukuthi ngi-HIV positive. Ngakho mina ngase ngihlala iminyaka 4 years ngela-boyfriend, ngala lo muntu oyedwa lo msotsha athi today wayala akafunda kumbona. Kodwa-ke ngisehlelweni sengiziphilele kwamanje, ngiyabonga-ke Chisa ngubhalele ukuthi-ke ukhitshwa kwamgabi kwambisela umkhuhlane, ngahlukumezeka kakhulu. Yimi-ke Fortunate Gwemende, ngibhala ngapha eSouth Africa okwamanje. Sihamba kuyadinga umsebenzi eGoli lapho engisebenza khona. Ngicela ungitshale inye izingoma ezilandelayo. Ya kunzima la ukuthi approve ukuthi nguye la uyaphika. So Fortunate Gwemende, ngicela ungitshale ingoma evele kaMtukudzi, mina ngitshale uMroyi. Wena walala lo Fortunate wamtshela umkhuhlane uMroyi umloyi. Thatha uvasela ko igenga yami lengilaya lapha-ke obvious yahamba-ke lo Patrick labanye bonke siyabonga ngapha e-CNC kaManeza Chisa amanje bye ndiyo Mroyi. Hakuna mume, niwe wapeta
Mungu ni wewe